ole hei tun lai chu kan boruak ton arit viau maya Pakistan nen kan engkap zeu-zewa Pahalgam in kana in thana wangkhanin India ain ro sanasa a he social media abikin FB vela po a Pakistan lampang video viral enge mozata oma tui mamo ang chite engpo ni sila tuntrum video a chuanin a Pakistan le India in kara a update kan mu thei ang angte a kan ron tar lang don ani Baisaran Valley in kana update Pahalgam khu atanga KM rukvela la Baisaran Valley a tourist te beina chu chui zelania hemi chui na hi Home Ministry thu chuakangin Jammu and Kashmir Police ko datrangin National Investigation Agency NIA chuanan la chongta a forensic mithiam te nen na sale zola chuin an boy mup ple enge an hriat to kokerna kramngo atangin khang misual ta kha ke in darkar somni atanga somni pani ve Baisaran Valley thleng tur khan kala forensic exam atangin an silai mu man po an hreto a silai met puak tu te kha mi palini in pathum chu Pakistan mi an niya pakhatero chu local mi Adil Hussein Thokhar ani Adil hi sang isom pariata Pakistan a student visa in akala Muslim kulmu khelpol vazomin aral thu mandan training te avaneya sangi somni palia a train wagon border kaltlangin India alokira epa hi Kashmir area ver hrechianga misual dangte hroi kwal tu ber pakhat ani Adil hi ignuwa MA zerlaim badgama thil exam tur nei anga insoin ni somni pakwa April sang ni som pariata akwa guri achu asana engma exam talo chuan su asul rongbol turin alova inzir zo kani chu anu chuan sang ni som pariata an ina chu asan nu hian voi khatma an biak thei to lo thu asoya khamuanga anom theina na fapa chu thu nei tu te kota in peturin angen bok India Army chuan Adil te in hi anti cheveka ral thua ma OMT an enfia vek ani adilanu hi an khothren om kho pakhata an sung te ina anda ani arin hel dang te po an in anti chiat sak zela azawain in kwavel zet chu India Army hian an bom cheto ani helpola tel ni arin hel te in za chuang vel chu ti chevek turin an la zong mu bok ani rin hel te mingle an thalak draw chop sketch te po thunei tu te chuan an ti chuaka he in kana mo phurtu te omna hril theine na India sarkar chuan makta du ni pek atiam ani NIA te thil suina hiam papakhat Pahalgam khuami thala tu alo lang hlola anni hian thingkunga lonin arukin he in kana hi video in an lo record vek ani ome e video footage si NIA te thil suina ata na tangkai hle arin ani heti la hian Assam Meghalaya le Tripura atangin Pakistan tranzong mo helna chok chuak tura in fuina lam thil soiwangin mi somni pangaman annito atamzo ki chu social media an thu post wangani an man zinga pakhatian Facebook a Pakistan damreng ro se ti in a lo post peka o heng hi chu man ngau ro se Pakistan ho hian in min nu thuri zuama ma ve to bokani an man pakhat le chu Assam Opposition Party MLA ni in midang te hi zirtir tu zirlai lawyer journalist te an ni noka Assam ringot mi som parukman an ni to CM Himata Biswa Sharma chuan a trul chuan Pakistan tantu te laka chuan National Security Act nuaya anchung thu rela ni yang India le Pakistan hi mel ma kan ni ati Dehraduna po Facebook a thungei oma po sa wangin papakhat chu man ani bok Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan a interview a helpol te poisa a an puithin thu a phalova ma se tu hnaya Pahalgam beina a ero Pakistan a in rollo alati ve trang ani LET helpol hi aboral to a LET peng pakhat e beina mo phurtu apu the resistant front TRF pol hi a omlo ni in asoi asifa hiam Pahalgam beina hi helai bora boina siamnan India ina chanchop states a thentir chopania mana puluana beina te pokha India ti chopvek ani alati ta deu nia line of control borvela Kupwara le Pons district eplama Pakistan Army lam hian India Army te anron kapa India Army te hian an changlet vevat ni in India sipai ho tu te chuan an soi thile hliam lam an soilo an omlo ni turani Stockholm International Peace Research Institute SIPRI in kumsang ni somni pali a data ati chua chuan India hian nuclear ral thuam za som sari pani vel bor nein Pakistan hian za som sari vela nei nia tarla na nia hi January sang ni somni pali thlenga an data nei dana ni o Pakistan lampo hian in an nei ve tata he in do na hi athlenga ni chuan
boi thak ve don tak turani Federation of American Scientists FAS ten an chu dan thung chuan India hian nuclear ral thuam hi za somria borvel nei angin antar langa Pakistan hian za som sari vel nei ang thowin antar lang ve bok India hian heral thuam hla hi anga ret zok so Pakistan hian anei tam ve le ti achiang heral thuam hla hi India chuan kum sangka zakwa som sari palia aneya Pakistan hian sangkha zakwa somkwa pariata anei ve chau Pakistan hian rei tak chung chu India ain heral thuam hi anga zok nge a ma se tu hnaia India hian a le pelta ani India ral thuam ma chuan AGN-9V missile hi apui khop maya he missile hi multiple independently target able retrieve vehicle MIRVs thiamna manga thuam ani ya awm zia chu he missile pakathian nuclear ral thuam sang missile te zok te po ti ila somatranga som pani vela phurtheya chungte chu amal te in target sang fu turin a control thei vek ani aturu hem khop mai he thiamna MIRVs US UK Russia France le China te bakin an nei velo ani KM sanga atanga KM sang ria thleng thui kap thein nuclear ral thuama wangin kezi sangkha zanga borvel arita phurthe Asia khomwal puya adu na lai baka Europe ramtren khat po aka pha ani chu India hian hei aya turu tur missile AGN-9VI siamalatum kumsang ni somni pasari vela pe man atum ani India hi nuclear man masak lo no first use policy kalpui tu ania chuti rual chuan India hian nuclear ral thuam in donana manglova a thazong chawa mangtura in remna non proliferation treaty NPT a minga ziak velova hei baka hian nuclear lam hrim test lo tura in remna comprehensive test ban treaty CTBT a ming aziak lo bok awm zia chu atrula ni chuan nuclear ral thuam mang thei ani eng thuthlung mai na phur lem lo ani ber chu nuclear an mang dona anin do tak don ti na lam ni lovin khriat zawna na zia bel mai chau kani ye ral thuam lian thamte hi chu atul top kho ka lo chuan an mang lowang ti ring ila eng tin nge ni zelang i clear phot mai ang hey Pakistan po hian in nuclear za som sari chuang an nei vea India in za som riat za som khwa chobor vel an nei ang poni sela nuclear pakhat lek po ron mangse nuclear pakhat lek po ron mangse ramati chiat ba ka radiation awangin mi pui tam takin har sana kan tok dona eng poni sela indo na hi chuan eng ra thama achu alawani kan share zelang India in Pakistan a hrem zel achan che zokin helho manga min ti boy fo ra chu Pakistan chuan an tur chodon ta India hian vakap chiam lo po ni se aram mi puite chuan an tur tran ta mek to tho kumin chung ngot hian hazong turin anoi telin Pakistan an chu san to arab ram lama na an zong ani India engemo zat an oma Delhi a ringot po fin fia to mi sanga chuang an om nupui pasal ne ya lo cham len tumpo an tam mituinen ramri lama anin thaliam zoi mai a thren ero in thi po huamin Pakistan a let lo shraman tum an ram re theilu tuka let le an chak vak lo ani Indus Water Treaty ti top lai lo kani nuwa Jalum lui chu India in asa hukani mela anduai tam tuibol lo andona wangin an buaina sa ani Muzaffarabad le Chakoti vela chuan an nunna chan him ngai an nei ang seng hoi ngai bok buai takani mun himlama in suan lu tura hriat tir ngal an ni tui alo luan lu lo chuan an thisen tala luang ang anti ve khang lang ani ka kumina rajgi ra khel tur men Asia Cup khel tur Pakistan mi patim te visa po pek chu arem tilova hi Pakistan hian an tur khopang FIH sin eng tin emo ma an lalawani chuan Pakistan in cricket champion trophy an thlen khan India chuan Pakistan a khel du lova Dubai lama a thleng tu rampo an kalvon vona India hi a champion zui nge men's Asia Cup pe kumsang ni somni paruka World Cup qualifier ani ngal don si awangin Pakistan hian World Cup po an khel lo thut theiti na ani chu tuna hian thren khat chuan khovel me patranga Pakistan nuai bo turin pumodian angen ve mek boka Pakistan occupy Kashmir POK to lo na India occupy Pakistan IOP PNT randu indona lian thamathleng lawani po in India hian helho tomna mun ero abom nge in arin oma an bom kher lawani po in sipai chakna manga lu chu atum thowang achan chu parliament an beng cheng le don sia engtine motak ep2 te ka khupnan chuan ati nge anga yang tuna hian sarkar chuan live video ti chu in kana lam chi reng a khapa
achan ni thei pakhat chu nisom ni paruk khasom pakhata ta hotel bay ani kha live telecast ania hello khan commando te cher vel dan zong an lo mu ve vek sia kha na ti har to ani mai thei video pakhata kan hua chon Pakistan sipai som kualai mai chuan na ba su thichil bom mangin Baloch Liberation Army ten an beya an thivek ni in report a om o he anga inom chho kho me kan siar chun zum zelang in dawa na yem Pahalgam in kana chuan hong anei zela India sipai ten misua zon na chak takin an thoka he operation a hian Laskar e Toiba commander Altaf Lali po an ka phlum JNK police pahni an hliam ve bok Pakistan lam chuan be an to thut theya wangin ramria sipai le ral thuam an chop hek to a an sipai chol lamek te po an ko kirlom India po a ommai mai lawa thar dizat lama in donun chan an zirmup mup mai sakhu anga thilakala wangin India rama muslim te po mun thren khata chuan thamuang lo takin an ommeka an dor te po ti chiat sak an ni boy thla ka ni sakhuana zongin thil hi akal le thin sia boy thla khop mai Pakistan ne na kan inkari chu Prime Minister Modi a in rosa China in Pakistan puyatum Pahalgam in kana wangin India alung oi thei thot lo Prime Minister Modi a chuan kan zong chuak don khop an rin phak ba ka hremna kan peyang an omna leilung po vai vuta kan chantir vek don ati hem mai Home Minister Amit Shah po instead sang Chief Minister te bia instead a kham Pakistan mi an omani chuan zong chuak ul arang theyang Berinton ho ngal ro u ati ve bok an thin rimani kan ram hruai tu te a omani heti la hian Pakistan hian China hne na hian a leidon nge China hian a pekin a pedon ti chu an la soilo na in China hian vo ini som ni panga April hian ral thuam chi sang Pakistan hne na a landona he thu zia lai hian a pek lo ero hriat ala ni lo Pakistan in China atanga adon tu hi HQ9B HQ19 air defense system te in do thona J10 C30 vel le J15 le 35 vel ani Pakistan le China hi in thian tha an ni ya China hian Pakistan hnung thak a hi sak don ani mel heti la hian kan thren om megalaya mi pakhat chuan social media Pahalgam in kana alo fak moya wangin man ani han soibel lakila India hi developed country ni tumme kaniya China ni se USA ne na economy lama in plan siak mek ani boka chu wangin in dona tak full scale war chu an ma chon du arin omlo ve tho Kargil in dona te 1971 in dona te sangkha zakwa somruk pahni ile sangkha zakwa somruk panga anga in dona te khatsu kan mu arin omlo ma se sarkar ma sate anga do kan kil ringot chu Modi a hian activate chi alo Myanmar le Pakistan ram chu nga nge be puya thak ngam tlatani surgical strike kan mu le mai the BJP hian Hinduwa an kalpui tlata wang hian Hindu te thawang hi chu a hauna don ti a chiang reng Bangladesh po PM hian alo khak do lakto anram chunga Hindu te an him lawa wangin etila hian Pakistan po hian hello an pui thin ti aphalowa an soi chuak mi tho chu tak chu India tan hian angei omani indona thengta se USA Russia Israel ti veli chu kan India lama an tran ngei arin om tichuanin hei thuthar a om ve zela kan chiar zelang India a in buat sai mup pu Modi hi Manipur boina khana ngoi renga Hindu te be an han ni chi chu angoi thei talo Manipur kha chu to po atlo lo hrim ani Pahalgama Hindu be an han ni chi a JNK alo ni kherbok ne na ngoi lo mai ani lo indo turina in pe at ani tuna po hian jet fighter te chuan operation akraman an nei le mek akraman ti hi be attack ti na ani enge in rindam Pakistan hi an vatsu chia mangem anne zong Pakistan hi min ne don lo chianga Pakistan hi an nuclear po ahman ngam chuan rin omlo USA le Israel chuan India an thop thu an sei to a anni berin an thop chuan India chan chu atha ang Kargil war lai po khan Israel kha India in ne na chan ati theyani India hian Pakistan ne na in ka haya lo pon to chu asu maka engtine motak chuan ti atumani mel lo ngai chang phot ila ma se thilman ti to kha chu adik lo kan in do chuang kan tur ve do na ni etianga in do om chuang kan BSF te CRPF te an sukanga army ho an lu do na mizo tam tak an tel don ti kha lo rebokila mizo sipai tam tak an ve to kha ho po kha an tel ve nge yarin om to ni chuanin hei Pahalgam boruak chu alien chawzela update sang kanan chiar zelange Pahalgam boruak kalzel Pakistan chuan an ram chung boruaka India thona te tho aphal talova hei hian India po ati boykhop UAE lampan tu dakar thuma tanga lela in an thok rei dona an chu dan chuan India hian $13 million zanga vela lo don ni in an ngai
India in atui dan cha ta ka chuan Pakistan occupy Kashmir POK laman boitrana atian bala pheichuan an in son chuak nual tui an harsatlatani Telangana CM Refnat Reddy chuan Pakistan occupy Kashmir hi ilalet lolo ang u tun hi ahun takani alo ti vebok Pakistan People Party chairman chuan India hian kan rama tui far turan dangani theye mase antisen far turero andang theilovang ati ham Pakistan hian Women World Cup khel turin an team te India zin akhapal chat bok heti la hian kan Air Force te an che chukchu le lo Madhya Pradesh sa Pikor khuwa engemo an thau pala Manoj Sagar ina deng chi ani thiero an omlo Air Force Navy le Army te tuna hian an training vut ti kha hria ila USA lam thona India alo truma Israel thona alo lut boka engemo tak chu a thleng don ni in angai the hindo turin kan in buat sai mup chu ani mei sia a boi thak khop mai Indori manam deuh chuk sia India thil nei that zet AGNI 5 chanchin hi kalo herlum lok ange hei hi Intercontinental Ballistic Missile ICBM ania India Defence and Research Development Organization siamani aming AGNI hi Mayfire tinania khomwal atanga khomwal dangdai vai vuda chantir na tur man ruwa ani ama hi kezi sanga loya rit ania nuclear warhead kezi sang kha zanga loya rit bokchu dakar khada KM sing ni sang ko zali zeta chaka tho puin atum tak avaden futir chat thei bok ani tina thlen thui thei zong chu KM sanga atanga sangriat ani ya official chun sanga anti bok Chinese official te chuan an oi lova KM sing khat aka phadei ni in an soitung tuna hian AGN 96 chu kalpui chaume kania arrange po hei aya thui de ani don ani kan hriat ve mai tur chu India hi missile siam konga hian aduai lo lea khovela po aberte zinga mi ani Brahmos po hi Russian nen tangduna an siam ni in an hrechiang te chuan a thazia le lau omzia an rilfa katling ICBM neiram hi pasari chi an oma chung te chu USA Russia France China UK North Korea le India te an ni ole tikhanin Pakistan le India a boina vel chu tikhanin kan hriat theichin tok mo a himchin le thu chiang kan hriat theichin chu ania engpo ni sela update a omani chung kan ron da le zel don ni ole kan du tok le photang